81.8 FM ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM ijwi ry'urugwiro. Abasomye Bibiliya bazakubwira ku mateka y'umugabo bitaga Goliath, umugabo w'umufilisitiya w'umugome wari uzi kurwana, wari ufite igihagararo. Benshi bazakubwira ko Goliath yari umugabo uteye ubwoba. Turazamuka ku bakomeje gusoma Bibiliya bazakomeza bakubwire umugabo bitaga Samusoni twumva ko ari umugabo warwanaga n'intare akayica kandi nta gikoresho kindi yifashishije. Nanjye uyu munsi naguteguriye amateka ku mugabo w'Umudage, umwe mu bagabo b'ibihanganye babayeho mu mateka y'isi. Benshi bavuga ko ari we mugabo w'umugome isi yagize. Ese koko nawe urabyemera? Reka ngushimire wowe ukurikira ibiganiro byacu, nkwibutse ko iyi ari UR TV. Dukomeza kubashishikariza gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Njye wumva ni Esdras Nameye. Nyuma y'imyaka 74 apfuye, hari abantu bakemeza ko Adolf Hitler atapfuye mu Budage. Ese ubundi ni iki cyabaye ku ya 30 Mata 1945? Uyu mugabo wabaye igihanganye mu mateka y'isi yari mu ntoki. Ibitabo ndetse n'ubushakashatsi bwamuvuzeho byinshi. Yemwe n'abakora filime mbarankuru nabo nuko. Abiga amateka cyangwa politiki n'abashakashatsi ntibahwemye kumugaragaza mu byigwa n'ubushakashatsi bwabo. Uwavuga Hitler mu bigwi bye cyangwa se ibibi bye ntiyabirangiza. Uyu mugabo yari Umudage wabaye no mu gihugu cya Autriche mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi. Adolf Hitler nawe yarwaniye igihugu cye nk'urundi rubyiruko rw'Abadage. Nyuma yo gutsindwa k'Ubudage FM ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM ijwi ry'urugwiro. Adolf Hitler yakomeje gukora mu gisirikare ariko mu bijyanye n'ubutasi. Aha yaje gushingwa gukurikirana bya hafi ishyaka ry'abakozi b'Abadage Nazi. Mu mwaka w'1929 Adolf Hitler amaze kwinjira mu ishyaka ry'Abanazi, yaje no kugiramo ijambo rikomeye. Uyu mugabo yaje kuba igihanganye mu ishyaka rye kubera imbwirwaruhamwe ze zanyuraga benshi, kimwe na politiki ye yo kurwanya abashyize umukono ku masezerano y'i Versailles. Tubibutse ko aya masezerano y'i Versailles yemezaga ugutsindwa kw'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi ndetse agashyiraho n'ibihano. Uyu mugabo Adolf Hitler ibyo ntiyabikozwaga. Si ibyo gusa, kuko mu mbwirwaruhame za Hitler yagaragazagamo n'urwango afitiye Abayahudi. Mu mwaka w'1921 Hitler yaje kuba umuyobozi mukuru w'ishyaka asimbuye Anthony Drexler warishinze. Ku itariki ya 8 Ugushyingo 1923 Adolf Hitler yatumije inama ayitangarizamo ku mugaragaro ko habaye impinduka
cyose ndetse asesa guverinoma yari iriho. Nyuma yo gukora ibyo, Adolf Hitler ntibyamugoye neza kuko yabifungiwe amezi 9 azira icyaha cyo kugambanira leta. Mu gihe cy'amezi 9 Adolf Hitler yamaze muri gereza, yandikiyemo igitabo yise Mein Kampf, bisobanuye urugamba rwanjye. Nkwibutse ko icyo gitabo Hitler yanditse n'ubundi cyari gikuyemo amateka ya nyiri kucyandika, ni ukuvuga harimo amateka ya Adolf Hitler, hakabamo ibitekerezo bye bya politiki, urwango rw'abayahudi ndetse n'uko yifuzaga hazaza h'Ubudage. Iki gitabo cyaje kuba intwari ikomeye y'icengeza amatwara y'abanazi, ku buryo bamwe bamushinjaga kugiha agaciro nk'ak'igitabo gitagatifu, ni ukuvuga igitabo cy'Imana, Bibiliya. Igitabo cya Hitler Mein Kampf cyatumye izina Adolf Hitler rikomeza kuba icyogere mu Budage. Mein Kampf, igitabo cya Hitler. Nyuma yo kuba chancellor w'Ubudage mu 1933, Adolf Hitler yongeye gutorerwa n'abaturage kuba umuyobozi mukuru w'ikirenga w'igihugu. Mu mwaka w'1934, uyu mwanya wagiyeho mu Budage nyuma y'urupfu rw'uwahoze ari perezida w'igihugu Paul von Hindenburg. Hitler yagiriwe icyizere cyo gufatanya umurimo wo kuba perezida akaba na chancellor. Amwe mu mateka mabi yaranze ubuzima bwe harimo gutegura ndetse agashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abayahudi, akanateza intambara ya kabiri y'isi yahitanye hagati y'abantu miliyoni 50 ndetse na 85. Ubwo intsinzi yagaragariraga buri umwe wese muri icyo gihe, ingabo zishyize hamwe Allied Forces ngo zirwanya Abadage zerekeje ku mujyi wa Berlin cyangwa se IBYA, umurwa mukuru w'Ubudage. Hitler nawe yemera adashidikanya ko yatsinzwe. Ku ya 30 Mata 1945, Hitler n'umugore we Eva Braun bari bamaze umunsi umwe bashyingiwe, bariyahuye bapfana n'imbwa yabo. Uyu Eva Braun yari amaze igihe kinini abana na Hitler ariko batarasezeranye. Basanze abo bombi banyoye ibinini barapfa, ndetse Hitler yari yira. Nyamara nubwo aba bombi bamaze imyaka 74 bapfuye, hari abemeza ko Hitler atapfiriye imbere mu gitabo. Hari abemeza ko Hitler atapfiriye imbere. Mu gitabo cyitwa Grey Wolf, Escape of Adolf Hitler, cyanditswe na Simon Dunstan na Gerard Williams, bagaragaza ko Hitler na Braun batiyahuye ahubwo ko bahungiye muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya Argentine. Saba abagabo gusa bavuze ku ihunga rya Hitler, kuko na televiziyo ya The History Channel muri filimi mbarankuru yiswe Hunting Hitler, nabo berekana uko abanazi bari bafite ibikorwa remezo muri Amerika y'Epfo, ndetse bakagerageza gucukumbura niba Hitler atariyahuye koko. Umwanditsi w'umunyamakuru akaba n'umunyamateka Guy Walters, kimwe n'abandi banyamateka, bahinyuza inkuru zivuga ko Hitler atiyahuye. Uyu Guy Walters azwiho kwandika inyandiko nyinshi ku ntambara ya mbere y'isi. Nyuma yo gupima imibiri ya Hitler na Braun, basanze ari bo koko. Aho twavuga nk'ubushakashatsi bwakozwe na Hugo Branske, Kathy Hausmann n'uwahoze ari muganga w'amenyo wa Hitler, Fritz Eichmann, bemeje ko amenyo y'iyo mibiri yari aya Hitler n'umugore we. Ubushakashatsi bwa vuba ahangaha muri 2017 bwakozwe n'Umufaransa Philippe Charles, nabwo bwerekanye ko
iyi mibiri yabitswe ari iya Hitler n'umugore we. Ubu bushakashatsi bwatangajwe muri European Journal of Internal Medicine buza bushimangira ibyo abandi bashakashatsi bemeje. Ibyo ni bimwe mu byo naguteguriye ku mateka y'umugabo Adolf Hitler, ku rupfu rwe. Ese yapfiriye i Berlin? Ese yapfiriye muri Amerika y'Epfo? Gushimiye kuba ukurikiye ikiganiro, gushishikariza gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV 250 kugira ngo ujye ubasha kubona ibindi biganiro. Nge ndi Esdras Nemeyimana.